Međutim, nešto što nas razlikuje je taj građanski bunt kojeg u Bosni i Hercegovini nema. Možda ljudi osjećaju da nemaju razloga da se bune. S druge strane, u Crnoj Gori, evo, barem od nove godine, bilo je protesta. Vi ste se u javnosti istakli kao neko ko je podržao proteste građana i odmah stiže s druge strane to pitanje da li je miješanje i čak te vrste podrške političara u građanski bunt, u proteste, da li je to jedna vrsta političke kontaminacije aktivizma? Pa dobro, ne bih se u potpunosti saglasio sa činjenicom da u Bosni i Hercegovini postoji neki manji stepen aktivizma građanskog nego li u Crnoj Gori, s obzirom da u Crnoj Gori nikad nismo imali značajnije proteste do sada, pa ni studentske proteste, i to je nešto što je generalno posljedica, čini mi se, i niskog stepena političke kulture i manjeg sistema koji se lakše kontroliše. Ono što jeste činjenica jeste da smo mi bili zreli mnogo ranije za veliki građanski bunt, da ovo što se dešava u Crnoj Gori, rekao sam, nesmjenjivost vlasti i stvaranja koncepta privatne države, bez obzira što u Bosni i Hercegovini se mnogi ljudi neće složiti s ovim konstatacijama, jer čini mi se nemaju pravu sliku o onome kako djeluje crnogorska vlast, ali stekli su se svi uslovi nakon što se pojavila jedna velika afera u kome bivši gradonačelnik Podgorice, glavnog grada, prima kovertu od 100.000 eura od strane jednog biznismena kojim kupuje glasove za vladajuću stranku. Dakle, nešto što je bilo javna tajna, što smo svi znali i što je potkrepljeno i mnogim drugim dokazima, sada je dobio i neki vizual i to je bila inicijalna kapisla da se ljudi skupe na ulicama i da jednostavno iskažu svoje nezadovoljstvo u odnosu na tendenciju potpunog srozavanja morala i svih institucija u Crnoj Gori. Zašto građanski bunt, a ne politički bunt u onom smislu politički da ih predvode politički lideri ili političke partije? Ja mislim da je ovo dobar koncept. Opozicija u Crnoj Gori jeste podijeljena, mi imamo različite vizije, različite perspektive, različite programe. To nije nešto što je nelegitimno, ali mislim da je zajednički imenilac koji u ovom trenutku može da spoji jeste upravo to da je protest koji je aktuelan u Crnoj Gori i koji će se nastaviti naredne subote. Prošle subote je to bilo zaista masovno za Crnu Goru, je bilo više od 20.000 ljudi na ulice, a očekujemo da naredne subote bude još i više. Dakle, ovaj model u kome političari staju u neki drugi plan, održavaju svojom logistikom, svojom infrastrukturom, svojim članstvom, pa i svojim prisustvom proteste, ali nisu direktni organizatori, ja smatram dobrim i produktivnim. Zato što smo do sada uvijek bili žrtve matrice vlasti da to radimo iz razloga nekih tuđih interesa koje imputira neka druga velika sila ili neka država regiona. Smatram da je to zaista jedna manipulacija i mislim da građani Crne Gore zaslužuju da imaju i bolju i kvalitetniju vlast, a i da stanu u red svih normalnih država svijeta u kojima se vlast periodično mijenja i u kojem niko ne treba da stavi tapiju i da jednostavno trajno zauzme neke funkcije, a čitav državni aparat podvede u nešto što je poligon za svoj privatni biznis, a to se dešava u Crnoj Gori. Mislim da ovo... Rekli ste dakle da je afera koverta bila okidač za ono što se događa u tom smislu masovnih građanskih protesta proteklih nekoliko vikenda. Gdje mislite sada to sve vodi dalje? Dakle, naravno, okidač je uvijek jedan za tu vrstu građanskog bunta, međutim u tim procesima uvijek javljaju se i kao zahtjevi druge stvari u kojim građani ne osjećaju zadovoljstvo, ne osjećaju kvalitet života. Kako vidite dinamiku sad procesa koji će se dalje odvijati i šta mogu napraviti? Zapravo, evo, istina, Crna Gora nema takvo iskustvo aktivizma, nemate od ranije znanja šta se može desiti, ali evo šta je vaša percepcija onog što će se događati u narednim danima, sedmicama, mjesecima? Pa mislim da nikad nismo bili u većoj političkoj krizi. Vi treba, mislim, samo da podsjetim vaše gledalce da je cijela opozicija prvo bila u bojkotu posle 2016. godine gdje je vlast rekla da smo svi učesnici potpuno neargumentovano nekog državnog udara koji je sad u sudskom procesu protiv jednog političkog subjekata, ne protiv svih političkih subjekata. To je jedno. Dakle, mi smo u produženoj političkoj krizi, mi smo u produženom državnom udaru. I afera koverta je samo homogenizovala sve snage koje žele da se suprotstave nečemu što je odbrana zdravog razuma. Dakle, usled nepostojanja institucija koje mogu da procesuiraju stvari, državnog parlamenta, vlade, agencije za sprečavanje korupcije, vrhovnog državnog tužilaštva, sudova, policije, onda građani moraju stvar da preuzmu u svoje ruke.
Ja mislim da mi treba da nastupimo radikalno kada je politika u pitanju, ne ono što bi trebalo da se desi na ulici. Mislim da svi subjekti treba da napušte državni parlament i mislim da treba da potpišemo svi zajedno saglasnost da više u Crnoj Gori nema održavanja parlamentarnih izbora niti bilo kojih drugih izbora u organizaciji ove vlasti. Ako oni žele sami da idu na izbore, kao u Sjevernoj Koreji, neka to rade tako. Ali mislim da ni jedan politički subjekat kome je stalo minimalno do dostojanstva svog stanovništva i svojih građana ne treba više da učestvuje u fingiranom procesu koji je toliko delegitimisan da je to zaista prevršilo svaku moguću mjeru. Dakle, politički zahtjevi su sljedeći. Ili ćemo stvoriti prelaznu vladu koja će u godinu dana pripremiti prve slobodne izbore u Crnoj Gori, ili će vlast morati, odnosno vladajuća partija, da nastupi sama na sve naredne izbore. Paralelno sa tim moramo da se okupljamo, moramo da pokazujemo svoj bunt, moramo da ih delegitimišemo na ulici i veliki broj građana koji se odazvao do sada i za koji sam siguran da će se odazvati u narednom periodu su garant da ćemo biti odlučni i da ćemo dostići svoj cilj. Samo jedno podsjećanje, da ne bih dužio, i u Makedoniji je bilo slično. Svi su branili Gruevsko kao što sad jedan dio javnosti ili jedan dio međunarodne zajednice brani Đukanovića i njegov kriminalni režim. Međutim, nakon što je srušen na izborima, sada je svakome jasno da se radi samo o običnim kriminalcima, švercerima i ljudima koji koriste državu kao poligon za sopstvene biznise u kojoj su svakoj aferi akteri jedni te isti ljudi i jedna te ista familija. Hajde da se sa političkog zapravo nivoa spustimo na ovaj nivo ljudi, odnosno da se dignemo na nivo ljudi i na njihov život. Šta traže ti ljudi na tim protestima? Dakle, rekli smo, afera Koverta bila je okidač za sve ono što se događa, ali šta je ono što ljudi izražavaju kao aspekte nekvalitetnog života u Crnoj Gori? Šta žele da bude bolje? A ljudi se bore protiv partijske države, ljudi se bore da imaju koliko toliko jednake šanse, ljudi se bore da ne budu taoci visokih računa za struju zato što sin gospodina Đukanovića gradi hidroelektrane i dobija stalno subvencije od države, ljudi se bore za nova radna mjesta, ljudi se bore da im djeca ne odlaze svakodnevno, naročito sa sjevera države, ali i iz drugih krajeva države. Dakle, građani koji protestuju se ne bore za opoziciju, nego se bore za sebe i to je nešto što zaista treba da podcrtamo. Postoji matrica vlasti koja je prisutna svuđe u regionu, ne samo u Crnoj Gori, da opozicija želi po svaku cijenu da dođe na vlast. Cilj svake opozicije jeste da dođe na vlast, ali je najvažnija stvar da uspostavimo institucije, da uspostavimo sistem koji će biti nalik normalnim državama i da točak, demokratski točak koji je ovdje potpuno zorđao, jednostavno pokrenemo i učinimo mogućim da se ljudi koji obavljaju određene funkcije, a ne obavljaju na kvalitetan ili zakonski način, mogu pozvati na odgovornost. To u današnjoj Crnoj Gori je nemoguće. Dakle, aktuelna vlast je zarobila potpuno državu, potpuno je privatizovala, ona funkcioniše kao privatna firma i građanima to smeta. Građani su žrtve takvog sistema i nisu spremni više da trpe, zbog toga su masovno na ulici. Dakle, nije stvar samo u tome da se desila Koverta, ja sam rekao da je to bila javna tajna i da su ranije građani znali da se masovno kupuje podrška na izborima od strane vladajuće partije i njenih satelita, ali građani traže ukupno poboljšanje klime, oslobađanje države i stvaranje nekih pretpostavki za ekonomski razvoj. Ali ukoliko nemamo legitimnu vlast, ukoliko vlast ne proizilazi, kao što je Ustavom Crne Gore propisano, iz volje građana, onda ne možemo da imamo napredak u nijednoj mogućoj sferi. I mislim da je to jasno i da je to poruka koju mi kao političari treba da afirmišemo. Što se URE tiče, partije koju ja predstavljam, apsolutno stojimo na tome, stojimo na evropskoj priči Crne Gore, ali evropska priča ne može da se gradi floskulama niti praznom retorikom. Ona mora vrednost... Koliko je važno sad u svemu tome što vi govorite, u tome što želite da zemlja
ostvari. Koliko je važna upravo ta energija mladih političara? Dakle, vas stavljam u ovu kategoriju mladih između 30 i 40 godina, ljudi koji se bavaju politikom i koji bi trebali, eto, barem hronološki po svojim godinama i po svom iskustvu, da su u stanju da ponude nešto novo i to novo bi trebalo opet po nekom razumskom slijedu događaja da bude bolje od onog što već postoji. Koliko je mladih ljudi u Crnoj Gori koji su spremni upustiti se u tu priču? Pa saglasan sam sa vama s tim što ja bih promijenio, ne bih rekao mladi političari, nego nova lica. Dakle, za mene lično potpuno je nevažno koliko neko, na primjer, ima godina. Ali je jako važno da nije neko ko je inficiran s onim što je virus prošlosti i virus 90. godina. Dakle, može da bude i neko ko je zaista godinama prilično star, ali da jednostavno nema opterećenje i teret prošlosti. Jer ljudi koji nose teret prošlosti u Crnoj Gori, pa i u Bosni i Hercegovini, ili u Srbiji, ili Hrvatskoj, ili bilo gdje u regionu, jednostavno ne mogu da proizvedu novu vrijednost. Dakle, dobro je i radujem se što se u Crnoj Gori pojavila nova lica na političkoj sceni, da su određena lica vrlo prepoznata, da su dobile i podršku, da i u drugim partijama krenulo na neki način podmlađivanje i to je nešto što definitivno treba smatrati nekim pozitivnim impaktom koji se dešava. Ali ponavljam, nije dovoljno samo biti nov, nego treba imati nove ideje. Dakle, treba imati novi pristupe, treba imati više građanske svijesti, više posvećenosti zapadnim vrijednostima kojima težimo kao region i mislim da takvi ljudi mogu da promijene stanje na terenu i stanje u državama regiona. Tako da podržavam vašu tezu ako je postavljena u pravcu da jedino novi ljudi mogu da proizvode novu vrijednost i mislim da se taj proces dešava. Da li je on sad uzeo maha i da li je to zaista nešto stvarno veliko? Vjerovatno nije, ali siguran sam da je situacija značajno poboljšana u odnosu na ono što je bila i 2000. Da sam ja prvi put postao poslanik i 2016. godine.